Ilituma deda long corona ke sobor kapavir pamijia phanpura jakhong ni phai kre phor ni pen ni troxike pra pho anabaha COVID-19 booster dose kipi pangcheng pontang lo. Eson kenang soda birta arjui kha. Jakhong ni phai kre phor ni pen det piang kangalong corona ke so wur pen kachepa jok pamijia phanpura India government pen arni hotsi corona booster dose kipi pangcheng ponlo. India government pen labangso corona booster dose ki pipon arta ke jongpon lake ningkan krener ke pen ningkan phokeba sirkep anaphan corona ke so avur pen kachepa heloja phan ni phai kre pho pen corona booster dose ki pipon asai ke deng pangcheng lo bangso corona booster dose ki pipon lake ake joy abar sai pensi ki pi pangcheng pon lo birta ke long pona tengke bangso corona booster dose Central government pen aki joy abar sai ki pipon ja phan apor hot pen ki jongpon lake ni toxic pra pho ana phansi panong pon eklo apor ki hot pona tengsi non ke bangji chitia chiklo ni phaithom kep an bangso corona booster dose ki pipon arni pajut ponpo birta ke longa tengke state cabinet minister mate okpran anat ke langa minister keshap mahanta pensi bangso corona booster dose ki pi pangcheng ponlo puthot kenang sora birta arjui tha Pinangar ni pen nangli corona booster dose kachipi dun ikja phan ning ki hang do pulote nangli phan eson birta ki medo Central government pen ki sikpon corona booster dose ake joy abar sai ni phai crep hopen ilituma dedalong pangcheng ponlo bangso corona booster dose ki pipon arta ki jongpon lake ningkan krener ke pen ningkan phokebra sirkep an lapen bangso abar sai ake joy pen ki pipon je phan apor ki hotpon lake ni toxic pra pho an India angkang prek jam along rielong corona phurun pli puthot ke bang pena jok penangana tum apran ke dam thunang ang thek setame klang pondo bangso pena jok ilituma deralong bangso keso kapavir pamija phanpura Prime Minister Narendra Modi pen siding pondo bangso pena jok sei India angkang along COVID-19 booster dose ki pipon pangcheng ponlo News Desk report Karbiang Long Live